abadala uPG. Sakhuluma ngebudget Commanders Morning. Asikhulume ngeqala icorruption eqale yenzeka maku hambiswa ama list aya ku legislature. Legislature kwaba nabantu abangena ngo40,000 sibe nje straight kwava kwakukhona even umuntu obebuya eKZN bangena eGauteng province ngoba bekhiphe imali kangakuthi kwakunama combat aye u2 ngakhumbulayo ayisebenzela umbutho one kwakuchairperson we province uCommander Pamkan bese bayilinye icomrade later seSoweto futhi iJohannesburg ayona enamavoti amaningi udlule kuRuling naseTshwane iJoburg region but whereby uzothola ukuthi manje dominated yalapha eprovince neimali ziyakuphi ekuRuling asiqali lapho la kela khona ezindeni esikhulu sabontontoni 240 million 250 million kwathi okay makhomlo bona kunga sesisi seprovince iAtional Machinery sicela sithenge into zeMK bakithi bobothenga imoto ezingama second hand ama-Ford ngeso simele awucacise indaba le ezu2 it was discovered a stolen car and ama-second hand one zithengwe le moto ezu5 kwakhomjisa umsholozi azange azirecognize because azimele azithule phela nawashawa intwabi asibambe lapho ngeso simele ubuqili Ubuqili nobuqhopholo nobugebengu umsholozi wakufanele ngerecognize ngoba wayebona indlela yokuclean imali phela uyazi into yakwa ANC yokuclean imali and labo babekwa ANC ontontoni nalamaqhinga obusathana ngakho ke iMK kwangabalekanga ukuthengwa kwezimoto kungekho ama-facilities okwenza ama-programs ngoba kudala ama-programs engenziwa kubrike isitimela so kufanele ukuthi kuthiwa le mali le ayisethe ibudget yokwenza ama-programs before kuzokhulunywa indaba yokuthengwa kwezimoto kwafanele kube nemali ama-program manje zero budget kuma-programs apromoter i-campaign yamavoti kuyinto ehlekisayo lokho kuhleka ungahleka nazinkawu ehlathini so-ke ontontoni ku-clear nabanye bazobulala umkhonto nalesi structure esikhethiwe sasezone 12 izone 12 yabantu abangenaqiniso kwakhishwa abantu abaziyo izone 12 kwafakwa abantu abangazi izone ukuthi irana kanjani Commanders Morning mhlazi umbono wabo laba abaku-structures basenkingeni wonke umuntu manje one abanamali even ukuprint ipaper lelo kungena ku-IEC from their pocket today bengikhona ngithe out ngihlale nabo ngibheke uyazi my leader lento le abanikwe yona inzima uyibone ngathi sikhundla side engcono kanti labantu bebekusona bebeshe bebespend imali zabo one ama transport wabo imoto zabo yonke into babathembise ukuthi bona kuzoba nebudget ama resources ngithi even iphepha lelo ukuthi bakhona bangene ku-IEC bebeshaya ekhwameni zabo kwale ndo yangoyibona itafuleni itafula kathi libolekiwe ngoba lathi manje icase itafula edopho estradini cha itafula libolekwe eshop lela ungalibona bela shop ezebelahlile kwase kufakwa indwangu kwaleyo ndo mhlawumbe iprintwe sekuhlanganiswa ama-cent ayikuthi umuntu lapha into ekulunga emotional yini kwakwenziwa i-divide and eat money ngempela kwakuyi-divide and control eat money and laba baye lapha ekhundla bazobanga ikhundla becabanga ukuthi i-budget is mentioned yokuthi kwenziwa ama-campaign ngoba kuyiwe emavotini bazontshontsha imali bahlephule kule mali ngoba nalaba bebezoyintshontsha bona laba bakwi-structure sezone abakhethiwe ngoba laba bakhethiwe bayaziwa kwa-ANC uma ungahamba uyofuna iprofile yabo kwa-ANC bayabantu zimpisi eyihahayo so-ke kunakele kwa-MK ihlaselwe abantu abangafuni umbutho ephambili maybe basebenzela umakhelwane ubathuma ithambani destroy MK ngoba yazi okubuhlungu akusikele umakhelwane sachi angithi mayisizabuthe one uma bethi iANC ayibenefit kubenefita laba abadla imali abaphambili abonomvalo bathenga imoto ezintsha ezinhle baxoshe noDudu asibeke indaba kaDuduzile why baxosha uDuduzile uNhlamulo na because bane history eqembu and bayazi background bebezobuza umbuzo so bakhiphe wonke umuntu abazune uzoba nequestion bafaka abantu ezebamela question abangena question basele nje njengethini Commanders Morning laba ngeke babe nequestion because abazi lutho umuntu ongazi lutho angeke umbeke icala
obvious bafuna abantu abazoba ama subject wabo bavume yonke into abayishoyo bazama ukwakha ikhabali yokuthi babe nabantu abaworshiphayo lapha emkhontweni ama leadership yomkhonto iworship bona ukuze benze umathanda be-exploited the way abafuna ngakhona. Commanders Morning, ngibona ngathi njengoba bekhethe ama-structure la bakhethe like ama-foreign i-foreign ngena-document abangena-document abana-experience. What experience abenayo bakhethe ngamuntu bakufanele ukuthi bakhethe ama-foreign asinjalo. Kunjalo ngoba labantu abane-experience uyabona ukuthi kususe lapha ezonini nje ukuthi kukhishwe wonke umuntu bese kuba abantu abasha ezonini kungagcinwa abantu abane-experience abangabe baphathe umkhombandlela ukuthi i-way forward singayakha kanjani kulokhu kulezoni 12 esikuyo. So ke kufaka abantu abazopaka nje ibhasi elikhulu i-double decker le metro bus bathi nje seyikhundleni kuphela. Khona manje impukane ezihlaza ziyangitshela zithi khona phakathi kwabo laba bakhethiwe asebezisolayo bathi asazi kusoqala kuphi siye kuphi kumnyama. Bangitsheleke impukane ezihlaza ke bezikade zilalele ema-meetingini bekhuluma besenkingeni ngoba nama-budget abo bebegijimisa imali bona bebengenandaba nokuthi ba-capable or not. Manje kwathiwa ukuthi imali ayikho and bona banayo way forward and bona futhi abana-idea ukuthi how to run this portfolio ukuqala to start with. And manje imali ayikho basaba nemali ayikho ukuthi bangazama ukuthi bantshontsheke at least mabehlulekile ukurun abazobenefita lutho. Nakho ku-zero budget namatafula babambe bacoshe egangeni befake izindwangu. Ungazi ukuthi wena ilaba abahambayo baqoqa indwangu for impahla for ama-furniture for ukuposa ngoba itafula encane ngakali ready for ukuthi ungalifaka kwi-trailer yebhasi leZimbabwe. Asitafula lokucampaigner. Commanders Morning, mkazi bathini baphakathi kwe-ANC naphakathi kwe-EFF kodwa i-MK yiqembu eliwu-number 2 okuyona ngokukhulu kodwa ihlazo i-MK yona ayinatafula ihamba idopha itafula esigangeni or ada mhlawumbealitsheke ngomalunda bambe beyokwenza izinkuni ngala sazi-ke kodwa ngibona kanjalo. So bathini mabendlala itafula elinje yaphambi kwezitha zabo na ngoba phela udlala itafula lezithi zakho zikubona ukuthi usuccessful. iBhayibheli lithi udlala itafula phambi kwezitha zami. Ungabe itafula okudlala phambi kwezitha zakho lezo na itafula lokufihlwa endaweni eminyama le hayi endaweni ezobona umphakathi. Ngihlazo nabo bengibabonile nje bebhorekile enkosi yami nama ngikwazanga nokukhuluma ngibe namahloni ngibabingile ngihamba ngazi ukuthi ngijahe ibhasi liyangishiya ngoba nginamahloni kwami ukuthi hawu ngayitafuleni elilawuzi kanjeni phakathi kwamatafula serious. So kusho ukuthi ngempela bakithi umkhonto uyabulawa. Siyabonga ama-comrade azamayo emawodini but ke izikhulu zibulele iqembu. Asazi next round mhlawumbe bababuyisela abantu aba-right oPhamkani oDibaba ngoba uDibaba ubekhiphe ephaketheni lakhe bakithi asingalinga nje siqembu manga sithule ngathi ubengasebenzi lutho. Bebekhiphe ephaketheni akho bespende opetrol odiesel emotweni zabo behambela umkhonto komotorcade abenza yonke into bengesiuQueen yet obekwenza lokho. So ngisho ukuthi ke amaqabane ngiyakhala ngamaqabane akha umkhonto ngo-2024 ukuthi abe ngaphandle kwesikebhe uma sesihamba siyaphambili kuzolufanele kulungiswe lokho. Commanders Morning, mkazi labantu abaphethe uMK phezulu asiyeke uqabana nabantu abasenzi babiza ngabo ANC ngobani bani. Iqiniso liyi1 nabe bezokufaka manje ukufaka bekushiya udakini phela laba basenza ngenqondo umuntu bebezokufaka nje aba-appoint bese wathi khona ama-resource bathi hold on I'm coming abathinteki manje kwawuthi beke bengakufaka bathi bamba commander kanti bakufaka ehlathini abonomvalo kunjalo kunjalo kufanele ukuthi makunjalo ke mawufuna ukuklina igama lakho usheshe uresign kulo portfolio wenzela ukuthi ungabe umuntu ozoba neprofile yokuthi wahluleka usesitulweni asibe ukuvimba ngaleyo profile even in future makufanele uthola iposition to hayi ningamkhethi lo wahluleka esesitulweni kungcono uresign ukuthi hayi ngoba ama resources awekho ngiyaresign mina ngenza njalo ngenzela ukuthi ngingamoshi iprofile yami. Commanders Morning, ngoba nalawa baba ngoba spend imali zabo bathenga lawo maphepha phela lawo maphepha bayayuzwa nje okwayuzwa laba mkazi njengokwayuzwa laba ka-2024 kusayuzwa bona futhi laba lala zifa zonke ngoba bathe kubona nise ubamba after election isikhundla ziyaphela batshelwe kanjalo nawo.
Batshelwe kanjalo kodwa asazi ukuthi imotive behind ithini or khohliswa abantu bazokwakha ikhabhale strong ngalaba bantu asazi kodwa nomhlazi kunabantu abababekile somewhere laba abayuza futhi bakhipha imali zabo athemba ukuthi hold on I'm coming mabaqeda after election bese belanda ihlobo zabo nezintombi zabo babafaka ikhundleni zakamasipala iaim yabo ileyo ya ngiyayibona leyo nto leyo yokwakha ama-cabals so kusho ukuthi ngaleyo ndlela i-MK izoba senkingeni ngeke ithola amavote enough abantu bazoyidicampeigna bazovota opposite abantu bayakhala yonke into enza indlela ke kuzobe kufezeke ke injongo yabo nomvalo bayazi bayayiwisa iMK so ke MK amavoti azohlakazeka ingeke sakwazi ukubona ivolume yeMK ukuthi kahle kahle inevolume engakanani eGauteng ngendaba yani yokuhlukumezwa kwama leaders commanders morning bakhiphe abantu bonke wabe bengamix ngcono yakube bamixile ngabe at least kune drive ngoba ngabe laba abane experience endala bazoyakha i-drive yokuya phambili manje i-drive ayikho kodwa kuyafana mhlazi bebezoncitha ama resources again nanso ke indaba yama resources ke hawo inkinga ngoba ke kufanele abantu abayolwa nontontoni directly manje iMK funiyolwa nontontoni directly ngoba lapha iprovince wena ungabheka iprovince kanti iprovince iyakhala abayitholi imali ifunding ukuthi bakwazi ukumanage phela ukufinance wonke ama programs iyakhala iprovince iyakhala iregion iregion ikhala kwiprovince iprovince ithi cha bobo imali ivalwe lapha na legislature wontontoni usezoba nomkhabo omkhulu ngendaba ocijile lakho yokugoloza nemali zeMK angazi ukuthi ubuholo ophezulu uyabdizela wababdizele ngemali phela maba reporter kuba vusela hambisa imali kuba umvala umlomo uba bathi hayi ngizombona yabona ke ma kunesimokolo kuzoba inkinga untontoni uyinkinga lapha maqabana omkhonto asifuni ukubhaya isikele emsiqamba manga uyabona umuntu omosha yonke ukuthi kube ngathi iMK ayinamali untontoni uye kahle kahle i-cornerstone yalento noma ngabe bakhona abanye abayi-backup kodwa yena huye i-leader yalomhlolo ngoba huye osayinela lezi imali ngingazi ukuthi igunya ulithatha kuphi ngoba iprovince ikhona commander morning wema commander kusasa nizosola nithi sinolimi sikhuluma kakhulu ayikho makomanda inhlangano ena 2.5 years eParliament esamamela ngo2024 kuthiwa inhlangano enamali sazikhuthuza ngokumanje kuhlupheka bona boJohn kuhlupheke thina sikhipha ama50 rand sikhipha imali zama transport le MK provincial nale MK national zenzani zona because wonke amaphathi ayasebenza amakhomanda kahle kahle uma commander ngizophuma ngibe iparty agent ngizikhuthuze mina esikhwameni uJohn azikhuthuza yena esikhwameni uma mkhulu akhipha ukudla kwakhe efrijini apheka lamakhomanda iMK provincial neMK national zenzani zona le ndaba ingakhulunywa nje kaso ubani lo fihla le ndaba ubani wafuna sikhulume le ndaba ukuthi asikwazi ukuba neparty ena 2.5 years eParliament sihlupheke kangaka usole nje iskipha seMK wena uzikhuthuze wena esikhwameni wena uhambe uyoba iparty agent kuvela umamkhulu akhipha ukudla kwakhe efrijini apheke kuvela uJohn hambe nabokhadebe bawucela ukudla emaPakistan iMK marikhona kune-MK provincial kune-MK national lamathemo namasubregion angwafuni nokuyezwa mina ngazi political yakudala mina ngazi ukuthi kune-MK local government kune-MK provincial kune-MK national government asikwazi ukuhlupheka kaso asikwazi uba inhlekisa phambi kwamanye ama-party agent iMK ina 2.5 years eParliament iphi makomanda imali evela ku-provincial i-provincial ithatha ku-national ezolekelela abantu la kuba-ground forces makomanda mzala ukudlala ngathi makomanda man akanyele ukudlala ngathi man angeke ngizikhuthuze mina uJohn asikhuthuze yena uma mkhulu ethu asikhuthuze yena for ukuthi manje sirecruit for lenhlangano ngoba kwethu iphi imali evela provincial nemali evela ku national lo akusulaka mara indaba emele sinake le kahle kahle Dagi commander I submit but I need answers sanibonana dumelang
Ningixolele izaba yinde kancane le VN ningayithatha nihambise noma yikuphi la nifuna khona. Comrades ngo-April umkhonto wesizwe uthole 24 million. Mina ngisacela ukwazi iplo 24 million yenzeni nabo mangabe ibhadala ama-salaries abantu bomkhonto wesizwe ama-salary nama-offices baqeda u-24 million na ngenyanga nje eyodwa or izinyanga ezi-2. Number 2, it's well and good that kuthengwe lamabhaki awama second hand ngiwabone ngikude nje ukuthi ayaqhuka lawo mabhaki lawo. Comrades, I don't know, mina la ngihleli khona, we are leaderless. We are having some leaders of celebrities. We are having leaders that cannot even read the mood, they cannot read the ground. Comrades, lezo moto zizocula amaculo amnandi kakhulu. Those songs will never bring people to us to vote. Ningacabangi ukuthi local government elections afana ne-national. I-national ihashe esigijima ngalo unxamalala abantu bayamthanda. Local government, it's very much personal. It's very close to home. So, nina ma-leader nenzani kahle. Umsebenzi wenu ukuthatha iy'thombe as if niyasebenza. Uku-weaponize ama-positions wenu. Uku-weaponize namalokhuzana. Nama-document wenhlangano. Kodwa into ekufanele niyenze ukuthi nisebenze aniwenze umsebenzi. And nihlale nicula nithi ne-intelligence, but you cannot see anything. You can't see anything ukuthi konakele laphansi. You can't even feel ukuthi the very same voters are very angry. Bayoshaya labantu. Bayoshaya induku esingasoze sayikhohlwa siyokhala ngokuthi kurikwe ama-votes. Comrades, there are people that I respected. I must tell you now, for free, I've lost the last respect that I had for those leaders. Yimuphi lo mkhonto lo enithi niyawuthanda? Yibaphi labantu laba basemzansi enihlaleni isikhamisela la nithi niyabathanda? Niciciyela kanje, nicabanga ukuthi sowawina lama-local government elections? Niciciyela kanje, ePretoria laphayana, babodwa bebegcwele ikhumbi baphuzana namatshwala. I wish I would have taken pictures. Ngizobahlaza khona la bane-MP lapho bakhona. Yihlazo lani lenilenzayo? Nibadelelelani abantu bomkhonto wesizwe? Why nibajwayela kabi? Kuyukuthi whoever ophethe imali or whoever that is in the leadership position azange nazi ukuthi namhlanje nakusasa sinama-voter registrations fanele kube namalokhuzana nama-tools of trades for abantu. Anizange nicabange lokho. You know, I've been capturing pictures from our opposition party and our party. We are a disgrace. We are a disgrace. Ekubeni umkhonto wesizwe abantu bayawuthanda. Enhlek nisebenzela bani? Nisebenzela bani? You know, kunabantu abebalwa nobaba ngesikhathi RET bangama-ankole. Namhlanje labo bantu, they are here. Mina personally, I don't have trust. Uyabona, once a comrade betrays you, that comrade is an enemy for life. You cannot take an enemy wilethi la phambi kwakho. Comrades, nisebenzela bani? Who are you feeding ngale mali yomkhonto? Kunabantu asebengasekho la emkhontweni, kodwa makuyiwa ezimalini zomkhonto wesizwe, labo bantu helestesen fanele kuthathwe bona bayoncenga usibani ophethe isaka lomkhonto wesizwe. Labo bantu why ningabaxoshi? Anibaxoshi ngani? Oh, nifuna ukuthi amalungu omkhonto wesizwe asukume wonke alwe. Yima nizobona ukuthi it's not business as usual. Ngisabuza,
Yimuphi lo mkhonto enithi niyawuthanda? Yibaphi labantu enithi niyabathanda? Yimuphi lo mhlaba lo enithi nifuna umhlaba wenu? Yimuphi lo mhlaba eniwufunayo? I'm so pissed off. We are leaderless. We are leaderless. Mina, I don't know, comrade. Can't you read the ground? Can't you see ukuthi ngoNovember kuzokwenzakalani? Can't you see that? As leaders. Hey, comrade, niyasiphoxa. Hey, comrade, niyasilulaza. Niyasihlaza. Nisenza izinto zokuhlekisa. And maniqeda la, nifuna ukuthi you need to be respected. Comrades, leaders serve people, not the other way around. Yo, mina, you know what? I've got so much to tell you. But ngifuna ukunitshela ngihlangana naye nginibona face to face ngoba la angeke ngize ngikhulume yonke into ngoba iyozifike nala engafanele ifike khona. Ngifuna ukunibona face to face ngathi uNkulunkulu angeke enze nje indlela yokuthi kuthiwa ama leaders you are calling us so that I can tell you exactly how I feel about you nokwehluleka kwenu kodwa nithi niphethe. Yebo, hayi kahleni bafethu. Kahleni. Yazi ngifuna ukukhuluma lento ngenhliziyo ebhlungu. Ngenhliziyo ebhlungu, yazi into engiyibona la kuma VDs, kuma voting stations. Ngiyazibuza ukuthi ngey4 kuzabe kunjani if we don't pick up now. Yabona nina abantu enihambe nivotela abantu ngoba nicabanga ukuthi makufika lesikhathi esiso nizophiwa imali ezikhambane nithole nemali utshwala ngoba ababricate benu ngoba abangani benu. Ngifuna ukunitshela uyazi ayikho imali ephela kabuhlungu njengemali enezinyembezi ngaphakathi ekhalisa abantu. La emkhontweni sinabantu abafi inhliziyo kudala futhi abawest ndani bavela kwi-ANC. Sinabantu west abafe inhliziyo west ndani abangale kwagogo. Why they will never succeed ngale kwi-ANC? They were evil. They were evil now. Lobu evil babo babulethe ngapha emkhontweni. Yazi into engiyibona la kuma lona la kuma stations la. Yazi ibhlungu lento enzeka la emkhontweni. Yazi isono ngomkhonto yazi. But mbuye ngithi yazi labantu bayabalaya because yibo futhi ababakhethayo. And basazobakhetha futhi kuba ama regional detachment, the very same people. Yazi kubhlungu ukuthi yazi usidonsela inkinga uyibona ukuthi yazi le inkinga noma ukwale noma sewutshela ukuthi phathi la nizosifakela iproblem la. Umuntu uyinkinga from kwakhe. Because the dignity starts at home and nakuwe wena as a person. Dignity qala lapho. That's where you can see ukuthi this person is disciplined and une dignity. Nisilethela nje imiphuphe engazange nje yazi yaba ne dignity from emzini yabo. Yazi bafethu. Yazi lento enzeka emkhontweni ibuhlungu. Ibuhlungu ungathi besingazi ukuthi kuza ama election. This is our second experience before our national election. It's repeating us again. Thina nizange nisithathele ekhanda masikhuluma last year January ukuthi asilungiseni ama party agent. We have our young people who can do that, who are ready to do that because they are at home doing nothing, not working. Asizilungiseleleni kusese early. Ngendaba uthi ninenzondo iqiniso nikaze nibe nalo. Kunzima ukulalela umuntu okhuluma iqiniso. This is what we are facing today. Isono. Yazi man, mina ngazi stroke kwenzakalani. I'm still asking myself even today ukuthi enhle singenelwe yini kodwa la emkhondweni kwenzakalani kodwa la emkhondweni.
sithengelwe ikrabha zeyimoto kwathathwa 1.5 million kwathiwa ungathenga imoto eziyikrabha ikrabha ezingeke zifike nase KZN bese uthi lezo imoto ama5 million enhleki yini kodwa ukukhohlakala bafethu yini ninje vele kusuka enzalweni yenu sithengelwe ikrabha zeyimoto bayaqhubeka labantu bayabafaka bayabajabulela or senigive thina sigive up hange lifeini we never give up thina akunamhlanje futhi sizo give up empilweni. That is why ni celebrate nama downfall abantu yazi ninenke and umuntu mina nizongizonda noze nizilungise angimfunda umuntu okhohlakele mina especially okhohlalele labantu angimfuni I hate ngimuzonda futhi noma ungazi ungizonde now I don't care noNkulunkulu angiprotecta kuwe ngoba uyazi ukuthi ngizonda into yokuzondwa I hate umuntu ohlukumeza abantu ubani wayengazi ukuthi lizofika lelanga namhlanje lama registration for these so called leaders le grabs abantu enizikhethayo nithi ama leader today people are suffering abantu angithi ngijwayele ukusebenzisa abantu mele basuke emakwabo bashiya ingane zabo for kuyohlala nje ekubandeni kungena gazibo kungena anything ebonisayo ukuthi lana nanku umkhonto uya exist akuna ma t-shirt akuna nix abantu baya register people loves umkhonto but the people they will hate umkhonto because of the leaders that you are choosing and eksasa man shaywa kuma election ninga blame abantu you must blame yourselves. Yazi uNkulunkulu wasincintshe enye into yokungakwazi ukubona umuntu ngaphakathi uthi ngaphakathi lakhe ucabangani ngempela nasemqondweni silimele ngalento le silimele mina I always wish to know ukuthi enhle ngibone ukuthi ngibe nesifiso sokubona umuntu ngempela yini ayicabangayo emqondweni yakhe yini ayicabangayo ngenhliziyo yakhe ngabanye abantu yini yazikhetha igebengu nisazo safarizwa ngeke lize libuye ngalomqondo never lize libuye izwe ngalomqondo ninawo bantu bakithi never. You guys have this mindset of pretending as if like everything is fine of which is not. Yazi kuba ukujoina amapolitiki ngathi ukuzilimaza man. And sesinesikhathi eside kumapolitiki yazi indlela esesikuye kumapolitiki isikhathi eside man. Kodwa isikhathi sokuphumula sofika sokuretire ayikho lento. Lento le ayikho le. Yazi nezingane zasecrashes zize zibe ngcono ngoba makuthiwa ahlale ezitulweni ziyahlala makuthiwa zilala ziyalala. Makuthiwa isikhathi serecess ziyazi ukuthi kuyodlala. Yazi kuze kube ngcono nezingane serious. Yeah, Mactabani. It's a morning. Yes, Mactabani, kubuhlungu ukuthanda iphathi ngenhliziyo yakho yonke. Yazi uzunqame nokuthi yazi ngishiya ifamily yami ngisebenzela inhlangano engiyithandayo. At the end of the day uyaphoxakala umkhonto uyasifeyila I don't wanna lie abantu abasiphethe bayasifeyila. Imagine I'm a party agent from 7:30 hours, no breakfast, no lunch, no nothing. Bayakhala nje abantu, no gazebos, no nothing, no chairs. Yeah, ikhona lonto le. Mina I told myself ukuthi andizi this time. I was once a party agent. 2024 May angisafuni lutho. Irrespective ukuthi siyahola or asiholi. But mawuthanda inhlangano yakho you don't care ukuthi bayanipha imali or kanjani but okokudla size saziphandela thina saziphekela ukudla. So I thought ukuthi this time it will be much better than before but it's getting worse. It's worse than
Yazini umkhonto siyawuthanda but if uzosiphoxa kanje mele sisebenze sibe hama slaves whereas abale phezulu bona yazini they are gaining yonke into iza kubo so much like thina on the ground siyasafara. Mina ngisayingeni bafethu angisazingeni ukuvotela ngizovotela umkhonto ngiyawuthanda bathi ukuthi ngizosebenza ngijuluke for nothing. Abantu bona lentuzana baphezulu bayifepa kanto tsamkhonto ka resources tsamkhonto thina asinama resources omkhonto. Ngitshele makufika i4 ukuthi kuyoba njani ama t-shirts wona beka nje istats esala iVD eyangapha iward 45 it's west Middlelands istats sakhona it's west. Hayi hayi umkhonto yazi ukahofedisa pelo ungakuphelisa inhliziyo. I thought kuzoba ngcono ngathi kuba west nalobo bomvalo nomvalo nonsense bayenza west besibheke ulo uFloyd Shivambo lo ngathi uwest than Westgate uwest lo. The next thing sizozonda unhlamulo no Duduzile ngoba bayabona izinto ezenzakalayo bayazibona. Sizoba blame nje mahala labantwana babantu bayazibona izinto ezenzakalayo. Wangena unomvalo uDuduzile wabantu uyakhishwa unhlamulo wabantu uyakhishwa for what? Kusiwe mani kumkhonto yazi kusiwe ha Gumbi hayi ibhlungu into enzakalayo ingcono ke mina ngazomuntu ke nala angazomuntu hayi ngidumalile nje sengiphinde ngabuyela ngithi mhlambe ngizobona sekungcono akukho umuntu ucwebile nje isiziba akukho umuntu angazi mina nangabe kunjena ukuthi kuthiwani kwenzakalani cwebisa iziba akukho muntu. Hayi kodwa ke ngithi hayi ngiyafika nje sengisebenzela labo nje na abase escort eKZN ngiduduza ngabo ke manje ukuthi senithola abantu abangaki senenze njani nibatholile nabantu bami ngoba khona kade ngibathatha abakwe kade bekwenye iVD ekude ekade bekude nayo ngibantshontshise bazongena la elokishini eKholitha emakhaladi ngithatha inamba zabo sengithi ke manje ke seku right ke manje seku free sebebuyele ewadini eyodwa. Hayi sengiyisebenzela bona ayabona leya la eGauteng bakithi hayi ake niqhubeni ma GP kungabikho umuntu nje ngabibikho lutho nabahamba emzini yabantu emzini behambe bekhipha abantu abekho. Hayi hayi mina ngcono ngutholile lo thola abantu abangaka bawu7 nampa la ilist yabo nginabo lana sengike ngabafonela ngabathinta futhi phela bana gesi lapha bekhona eDaggafontein bavalile namafoni abanye kodwa abanye ngibathintile bathi ayisikhona. Hey usanibonani maphathi sanibonani umkhonto wesizwe niyaphila? Hey siyaphila bafethu. Ayi kunzima bafethu kuba umkhonto kunzima yazi ukuthanda into uthi wena uyayithanda ubuse ufoster omunye umuntu uthi ayithanda uthi uyazama ukulwa ngapha bebephuma ngapha. Uyabona lento esho commander la mina ngibuye eMecca akukho ngisho noyi1 ngisasho ingane zakwethu akukho noyi1 womkhonto. iEFF ibuye ngamandla iANC ibuye ngamandla iANC iyazenzela manje even la ngikhona ibuye ngamandla ngoba akunagazibo akunani akunamaphepha bese ngihamba ngidobha nje amaphepha ukuthi bangincede ukuthi sikwazi ukufakela abantu kwamanye ama-VD kunama-VD afihliwe
ekumele ngaba siwazi kuthiwa 9 VD mara 3 of them ayikho. Bafowethu, hayi mina ngazi impela futhi ngeke nje ngiseloku ngikhuluma kakhulu. Lokho sikhuluma into esingayazi, esikhulumela nje kuthiwa ngoba naku singabantu abanjani njani. Bafowethu, umkhonto bakithi hayi bafethu ihlathi ngempela uzube namahloni. Omunye we-ANC uzowasuka lapha eMega wayobuza abantu labaphuza khona bomkhonto bathi uphi umkhonto wenu ngoba awukho. Kusho ubaba we-ANC uthi lo mkhonto wenu uphi makunje. Hayi basihlazisile labantu bafethu. Hayi ngiyabonga mina. Hayi no ngiyabonga Nkosi yami. Ngiyabonga ngoba izinto ezenzakalayo imali ayikho. Uyababuza imali ayikho. Imali ayingenanga. Ngiyabonga. Thank you. Commander Smony, ngingumvelasi ngumthembu from 107 eVidi yase Igagas. Angaze ngikhulume la egroupini until today. Hayi today bebuhlungu kakhulu. Yo, angazi nokuthi ngiqale kuphi kodwa ngizoqala la ngaqala khona. It has not been very good. Mina personally, ama-VD enguwo, I've been using my own resources. I never got anything from MK. I've got 2 gazebos that I use. I've got 2 tables that I always use. One of my tables got lost somehow. I cannot explain that. Enye amagazebo iphukile ngizamile ukuyilungisa bengiba boleka even nase 95. They can attest to what I'm saying. And then ngifuna ukunitshela ukuthi today was the worst time that I have seen kuma organizations engingaba kuwo. Thina today la Igagas siphiwe ukudla Action SA. Sidlela ama-Action SA. That means thina the whole day siyasala endlaleni. It's not easy, guys. Akumnandi. Mina, I'm using my own car. I'm using my gazebos. I'm using my tables. Zonke izinto enginazo mina ngizitholanga emkhontweni. And today it was worse. I went to Phumula ngithi ngiyofuna something eShoprite. Ngabona ama-Action SA ngangisengithi ithi ngicheck ama-comrade MK akuphi. Yo! I'm still hurt. Ngithola umunye umkhulu ahlele nomunye usisi ngetafula elincane. Kune-dust laphana ePhumula la bebahlezi khona. Bahlezi njengama-membership forms only. If emkhontweni sophila kanje bafethu siphume kwamanye ama-organizations sithi siyemkhontweni for a better life and for being better for ourselves. Hayi sihlekiwe today shem. Sihlekiwe la besikhona. Thina sidle njengoba ngisho kwa-Action SA. Akumnandanga ma-comrade. Siphume kuma-organization sithi emkhontweni asisho ukuthi sifuna ukuba rich, but we want to be better. Sike sibone izinto zenzeka much better. Ene thina kuthiwa unisele the roots so that the tree can grow. Thina singama-signboard ethi Durban. Usale lapho abantu bafike eDurban bayolwandle baswime wena usele la. So it's like that with all our resources. Hayi mina ngisebenzise imoto yami beyina 3 months imile. Ngiphandile ngaphanda kwaba nenhlanhla yale weekend. Ngina 3 days imoto yami isebenza. Ngihereza. I'm 63 years old. Ngipensioner ngihola i2.4 yesasa. And I have 3 kids abangasebenzi engibondlayo. Thina mele sidla ama-crumbs from their table. Hayi ma-comrade masingayibheki kahle le ndaba sohlala sikhala kanje ene
ngiyamsupport comrade uthi masingaqali manje, believe you me, sohlala sikhala kaso. So we have to start revolting now. Sibonise our dissatisfaction, our misery, our hatefulness now. Ngoba abanye abantu bazophumelela ngathi. Ama-ground forces, which are, I believe, ama-roots esihlahla. As I'm saying, if the roots are not watered, the tree won't grow. Izohlala injalo. Namhlanje sibonile ukuthi kunabantu abangenandaba nathi. Umkhonto unandaba nathi. Kwathiwa sizizele emkhontweni siyavuma. So sengathi bekuyi strategy sokuthi siqindezelwe, sidelelwe, sihlale lapho ngale ideology ukuthi sizizele. Asikwazi ucomplain. Using our own resources. Mina tomorrow angivuli igagasi nase library because I'm using my own resources. I'm using my resources from AMA membership forms. A neighbor printed close to 50 for me. Ngoba bajabulela lento ukuthi ngiyagijima. But no, it cannot be correct ukuthi every time masicele singaphiwa. If I can say this to ama comrade, mina ngokwazi kwami ayikho inhlangano engiyaziyo eqalayo encane njenge ngomkhonto ekhuphuke kanje. Umkhonto unemali. Lapha khona bangamani bangimukise ejele. Umkhonto unemali enenge futhi for 2 years. Amanye ama organizations azange benemali njenge MK. Ithi ngiqamule i-voice note yami. Comrades ngiyanibingelela. Ay comrades comrades Mlife. Hayi. Ngiyakubonga mina comrades uyindoda emadodeni. Comrades leyo nto ikhona kuyona yonke iSouth Africa. Comrades usifeyilile nje unobhala. Because uyena orana ama election. Unobhala sicabanga ukuthi ufike kuleli office akulona ngenxa yokuthi uyaziwa ukuthi uya understand irole okufuna idlale eofisini lika nobhala. Comrades besingenalutho, besingenagazibi any logistics ongayicabanga nje edingeka kwistation. Kuqala kwigazibi ukuze etafuleni kuze yonke into kuma t-shirts abantu befika kuma registration VDs befuna ama t-shirt besingenalutho. Besingenayo even i-voters roll. Siyenze i-voters roll ngenxa yokuthi siyabona ukuthi fanele sisebenze shayo door to door. Sakhipha imali zethu lezi ezingekho esaqala ngazo umkhonto ungakabi namali kuze kube imanje sayoprinta ama-voters roll ama-VDs bekungena kudla kusafuna sikhiphe lelo sente esingenalo lengane zethu while umkhonto bebebusy beplana izinto zama millions esingawakho umkhonto ezibulala umkhonto. Unobhala usifeyilile nje dismally. Nami I'm saying nobhala comrades unomvalo usifeyilile. Uqale wasifeyila ngale process yakho ye-consultatives ekuyiyona le process yakhe esiqhathe kuona wonke ama regions. Yathatha abantu abaqale basebenzela umkhonto ngokweqiniso yababeka eminyango. Yathatha abantu ababeqala ukuza ku-consultative meeting sibuza ukuthi why abantu siqala ubuso bukubona bazobafaka. Kwenze njani ke namhlanje? There was no dry run yokucheck ukuthi how we are ready about usuku la namhlanje nakusasa. Nothing eyenzekile kuma regions, kuma sub regions, kuma ward. Sizibonele thina kuma ward ngoba sithanda umkhonto. Hayi comrades amsana ukudlala ngathi. Ma comrades angimusa ukudlalwa ngathi lo mkhonto sazizela asibizwanga umuntu ngoba silandele ideology kaBaba uNxamalala. Ubaba uNxamalala ngeke akwazi ukubamba konke ubanikileke abantu okufuna basebenze. Only to find out ukuthi abantu abasebenzi. Comrades niyas-embarrassa. Asazi noma niyasidayisa kwi opposition.
Niyas-embarrassa comrades, ama-comrades abelambile sathatha iy'mali zethu ezingekho while ama-opposition ekwazi ukuprovide ama-services wonke ama-logistics adingakalayo kuma-VDs. Hayi comrades, hayi comrades, hayi comrades u-SG, hayi ngeke. Awukuhlehla ubuyele emuva, awukuhlehla ukuzinuka amakwapha. Comrades, bekuyi-disaster into ekade ikhona namhlanje. Totally disaster. Yeah, ma-comrades, mhlambe kubalekile ukuthi comrades uKen nawe ngikubonge ukuveza nje ukuthi akukhala amanye ama-province kuphela. Nathi la eKZN la eMoses Mabhida sibe kuleyo nkinga efana naleyo. Comrades, asazi comrades, siyadumala nje, kuyadumaza nje comrades, kuyadumaza. Yazi asibonanga ngisho umuntu okade ehamba ebheka ukuthi kona izikhungo zivuliwe kwenzeke njani. Besizenzela thina ngokuziclusterisha thina ngokwazi ukuthi kufanele kwenzeke njani, ngokwazi ukuthi ama-comrades akuma-VDs abone ukuthi naku sikhona, silithwale lelo cala lokulamba kwama-comrades, silithwale icala lokungabi nama-voters roll, silithwale icala lokungabi nama-party agent form, silithwale icala lokungabi nazikipa nagazibe natafula kwazituli. Hayi comrades, ngeke, hayi ngeke. Indlela esikhuluma ngayo la ingenxa yokuthi sifuna i-solution, sifuna unobhala azi ukuthi sifuna i-solution. Le region sikhande kanzima, sithathe emkhontweni, sithatha umkhonto, sithatha ku-ANC. Asikwazi ke comrades ukuthi singabuka kwenzeka i-disaster enje. Hayi yenzekile i-disaster comrades, yenzekile i-disaster. Uma kwenzeka lokhu nge-registration sithi kuzoba njani ngomhla ka-4? Comrades, hayi ngeke. Ayikho inhlangano engazi ukuthi mangabe sekufike isikhathi sama-campaigns sidedela ama-resources, ama-t-shirts, amaduku, lutho. Hayi ngeke comrades. Ma-comrade, undosi lo. Mhlambe ma-comrade umuntu nje akakabonge nakuma-video umuntu akawahamba nezinto azibonile, sikhulume ngezinto nje umuntu azibonile ukuthi cha ubaba uZuma ukube wayazi wayengekayivule i-organization, ukube wayazi ukuthi asikakalungi, ukube wayazi ukuthi lento yokuthi sithandizwe ayikho kuthina. I think i-revolution esiyidinga njengamanje ileyo Jacinta nophakela umphakathi nongizwe, ngoba kubukeka le politiki ongathi hayi iyona ngathi sibhayisisa kakhulu, ngoba isuke ihluphe ivani ibe nama-position. Sithi mase sinama-position sisuffocate-ane sodwa and siprotectane, siprotecte ngisho ama-leaders noma ebheda siwa-protect, ngoba kunezinto efanele kwesinye isikhathi siyibize isithi spade, singathi spade yipiki. Cha, niyabona-ke, it's a disgrace into esiyibonile yokuthi kuyiwa kuma-registration u-2021 i-organization ayisihlelelanga lutho. Labantu they can't even feel i-pain esake sayizwa ngo-2024, kodwa siyenza ngo-2024 sijabule ngoba sasazi ukuthi imali ayikazi ibe khona kwi-organization. Imali eqedwe ngama-by-elections angazi ukuthi imalini. Imali esemaphaketheni ama-comrade angiyazi ukuthi imalini. Akade run ama-by-elections. Yonke leyo mali ayikazi iqoqo, kodwa banawo ama-fact ukuthi kwenzakalini or evidence ukuthi kwenzakalini. Ayikazi leyo mali landwa. Kodwa sibona kuqalwa ngasemsileni kwenziwa izinto. Kodwa kuye kwabantu recently abaqoqode imali ze-organization bayiqeda.
namhlanje ama-comrade sekufunakala phinde futhi akhiphe imali yawo emaphaketheni and sishaye ihlombe ngalowo. Zamani ma-comrade, zamani ma-comrade. Bazama ini ama-comrade isimo sinje, i-economy inje. Kunabantu abadinelwe imindeni yabo ngisho iy'ngane zabo mabezwa ngomkhonto ukuthi abafe. Namhlanje labo bantu futhi kufunala baphinde bakhiphe imali kodwa organization inayo imali. Ngempela kwenzeka kanjani? Imali ekhishwa IEC ishoniphi? Ishoniphi imali o-64 million ekhishwa IEC? U-7 million ophele within 2 days ushoniphi? Lo 21 million ozophuma manje wona uzoshonaphi? Yabona ama-comrade umhlazana nama ukufunda i-organization kuyonilekelela ekutheni abantu banilalele. And ngeke simlekelele upresident mangabe izinto izobonakala ngathi zihamba kahle zingahambi kahle. Ngoba I can tell you wonke lo msebenzi niwenzayo noma esawenza uwela ezandleni zokuthi labantu bafuna ama-office ayikho into abayifunayo. If behluleka ukunikeza amagazibo ukuthenga ama-post agcwala imigaqo eyiqobo, nicabanga ukuthi mase bephethe imali yomasipala bawukwenza njani? Nophinde nikhale nithi hayi bafakwa yini. Mina ngeke ngize ngikhale ngoba ngosho ngithi nganitshela. Ngonitshela nje ngithi nganitshela. Kuyimanje asinayo thina u-head of election utholakele Dlamini owakhethwa. Sibona u-SG yenza umsebenzi ka-head of elections kuyena owenza yonke into. Anibuzi futhi u-head of elections ushonephi ngoba phela uyawuholela le msebenzi. Nizithulele nje ngoba aniboni ukuthi why amehlethe nje kulama elections kusuku u-SG ngala nayo phuca umuntu umsebenzi wakhe. Kuningi okwenzeka kule organization okuzolungiswa yithi ukuthi si-resist ukwenza izinto. Ithina sizokwenza lokho ukuthi si-resist ukwenza izinto ukuze kubonakale ukuthi organization bayibulala ngenhloso. Uthe uMkhize mangimlalela usiphetho kwenye ivideo athi ANC ayiphumulile. Manicabanga ukuthi ANC noyiphuca amandla baphelelwe imisebenzi niyadlala. Sekubonakele-ke manje ukuthi benidlala. Lo msindo esinawo nje manje sesixabana nje sekwenzekani sesibanga umsindo. Iyasho ukuthi ibambe ngakho. Sesibabambela bebancane ngakhona. So ke asiyekeni mangabe silethe information kuthiwa le information ibulala i-organization. Ayikho information ebulala i-organization. Njoba ngisho ngithi ngesikhathi sa-Floyd kwakujabula noma ubani makuphuma information. Kwangasho kuthiwa yayingaphumi information. Ngesikhathi samalengathengi yayiphuma information. Manje angazi lo unanhlanhlani lo unomvala ngimazi unanhlanhlani. Makukhulunywa ngezinto azenza kuthiwa ezibulala iqembu. Sikulento nje ile consultative meeting eyenziwa and engamtshela mina emandle ngathi musa lento kuyenza yenze ngenye indlela hayi ngale ndlela ofuna ukuyenza ngayo. Namhlanje sila kuxatshene emagroupini into engakazi ibona ikhona lensizwe ye-FGVN la leyo 16 minute nansa lapha nisaphiniwe phezulu. Akuxatshene kuma-video emawadini kubi. Zonke lezi zinto zenziwe ngenhloso. And mangabe nithi sizowela siwelele ngaphesheya nibe nethemba. Hayi ngibona ungathi ngiyayikhohlisa ama-comrade. Ngoba mhlambe nibuka ni positive kakhulu nibuka le side labantu abathi asihambeni siyovota nibabona abantu abahlezi phansi abathi thina sisenze lutho. Because akuseyona i-revolution le akuseyona i-revolution noma ningathini. Siphumile ekutheni sikhulume nge-revolution. Lana kuququdwa nje imali. Qalwe phansi kuququdwa imali njengesikhathi sa-Floyd. Akuseyona i-revolution le.